Kwa nini sasa hivi Nandy haumwandiki tena ngoma? Kuna kitu gani kilitokea hapo? Of course ilikuwa sio naandika, nyimbo zilikuwa zinachukuliwa kinamna fulani. Kwa maana ya kwamba msanii pale anafanya vizuri Nandy, kwa watu wanapiga debe hata ngoma ambazo zinafanya vizuri pale ndani achukue yeye ili aimbe ili kwa namna fulani. Hivi inasemekana Hauzimi ni mkono wako ule? Yes. Yeah. Hauzimi nimeandika Hauzimi, Dumi, Hazipo, Kivuruge zote Nandy. Yes, na Jiwa, Haleluya. Zinafanya vizuri sana. Na fulani. By the way sija kulipwa pesa yoyote kwenye hizo ngoma. Unaelewa? Wala shout namna yoyote kwamba je ndo mwandishi. Ilikuwa ni kielele changu mimi cha kuposti na kuongelea. Unaelewa kama mimi ndo mwandishi na vitu kama hivi. Sikupata nafasi ya support ya upande wa pili ya wenzangu labda pale THT kwamba bwana J wakubwa walikwamba sasa J hiki ulichokifanya kikusaidia kinamna fulani. Sawa.